gehiengo handi batek esperantza garai berriek bizi dituen honetan, guk egunero pixkanaka okerrera egiten duen errealitate krudel bat bizi dugu. Azken hilabetean, aipatzen dugun egoera gogor honen adibide da estatu frantsesean preso dagoen Jon Pienzoban preso galdakarrak Zaimur espetxean jasan behar izan zuen egoera. Hemorragia gogor baten ondorioz eta espetxearen arduragabekearengatik ez dakigu ondo neurtutako arduragabekeari ote zen. Edo Algeciras eta Beba Abila espetxetan euskal preso politikoei Gabonetako postalak euskaraz idazteko egin dieten debeku zehatzak. Espetxe hauetan jada bizitzen tentsiozko egoerak are gehiago zailtzea eta nahatzea lortu dute. Noski hau eskubidez urraketaren beste erakuste bat gehiago bilakatu delarik. O el caso de Pello Celaray, al que se suma ahora el de Aitor Cortázar, cumplió su condena el 22 de diciembre y que continúa en prisión sin que ni él, ni sus familiares, ni abogados conozcan las razones para ello. O más cercano todavía, la empecinada negativa de las autoridades penitenciarias a trasladar a Oloiz Alegui a la cárcel en la que se encuentra su compañera y el hijo de ambos, a quien todavía no ha podido conocer. Son muestra de la utilización que se hace de nuestros familiares encarcelados, del afán de castigo que di a la política penitenciaria y de la carta blanca expedida para que la vida de los presos y presos políticos vascos quede a disposición de las prisiones en las que se encuentran. No, para nosotros los familiares de presos y exiliados, este último año no ha mejorado la situación de nuestros allegados. Más bien, poco a poco ha ido peor en esta cruda realidad que vivimos. Abenduaren 15ean etxerateko kide diren bizenideak gotun bat helarazi zien Iñigo Urkullu lehendakariari bere kargu hartzearen ostean. Puntu honetan, buruzenide eta lagunek bizi duten errealitatearen berri emateaz gain, etxeratek euskal jendarteak guztiz baztertzen duen espetxe politika honen aurrean egoera aldatu ahal izateko bere implikazioa eskatzen zitzaion. Jada ez baitugu justifikaziorik onartzen, jada ez dago aitzakiarik. Eta horregatik, espetxe politika hau egiten ez den bitartean, honek sortzen dituen ondorioak arintzeko ere eskatu genion. Mientras esto ocurre, una vez más, el sábado fuimos testigos de la larga sombra de los estados. A última hora de la tarde del viernes pasado, nos comunicaron de que se prohibía nuestra presencia previamente acordada en el campo de fútbol y con cuya autorización contábamos. Con tristeza comprobamos la facilidad con la que nos quitan la voz tratando de ocultar las consecuencias de su política penitenciaria. Con firmeza respondemos que no nos van a callar. Seguiremos estando aquí, ahí, allí, haciéndonos oír. No nos sirve que no nos quieran escuchar. No nos sirve el silencio que tratan de imponernos. Solo nos sirve la dignidad. Solo nos sirven nuestros derechos y los derechos de nuestros familiares encarcelados. Bukatzeko, egin topo elkartasunean, oihartzungo preso saioan. Urtero bezala, etxerat elkarteak preso eta ihieslarekiko elkartasuna oinarri duen preso saio ederra antolatu du 2013 urte hasi berri honetarako. Aurtengoa urtarrilaren 6an izango da, arratsaldeko 5etan oihartzungo Eronsoro kiroldegian. Aurtengo bertso saioan parte hartuko duten bertsolariak honakoak izango dira. Amaiz Arzaiuz, Julio Soto, Antoni Egaña, Maialen Lujambio, Jon Maia, Odoi Barroso, Arkaitz Oiartzabal, Samoa eta Igor Elortza. Gai jartzailea bezala berriz Unai Elizazu izango da. Sarrerak aurrez erosi ahal izango dira 12 eurotan Donostian honako leku hauetan. Otzan, Irurudendan eta herria bihar goizean arte. Hala ere, egunean bertan ere
errefuxiatu eta deportatuak etxera. Gabon denori.